Sunday yerizoba akanisa ya St Paul Nyamityobora Church of Uganda omugritambara kidikonero obuleberozi ninkore abal Sunday yomutano kuba age yaberi abombeka obebembiremo ababesenia omulisa Reverend Emmanuel Munyaneza nuwe abemberamo okushaboku okushoma ebicweka nokubura kwakorwa ababesenia omulisa mulungi nogo someone who takes care of his flock mwenogo orumerera obusyo nikirakura abayobozi nibageta abalisa spiritual direction. When man will ever Krisha, you want to choose a program. Hallelujah. Social dimension. Sunday chikubiya bombeka abakristo bakwatanse n'ababesenia ebintu muri sente amatungo n'ebihingiro byaretwa kandi byaguzibwa konja kurundana miliyoni 10 z'ekanisa age erukwenda abanabishenge Tukwatanise nabo kandi ko kubishenge yatushabira Reverend twino bombeka tushiriyo nutushika hansi cyo tukora floor ekanisa kandi floor ejo ntekateka ngo kwezo kwa kutaka hwiri nibasa korwa okushuke ngo gutu konga twine tarazo erikwenda korwa tarazo ejo erikwenda miliyoni 10 na numusho mwenu ka miliyoni 10 okuzisherura cyangwa nabwo ejo ababesania sako kuri hururu utujyo mu rwombeka nabo bajyango bije batwatereho bagere binte ba leta ibintu birgemefi akana no kuretera sente omukashi hari ibindi bintu ebyahibo bakristayo abaye ko mwanyogo twabaretera obuhunga besane bwo gukora twabaretera obwoki twabaretera mucuna benezi twabareta enyungu zo kujena mizi Abwa TV West disenyomo Gideon aho Mbarara.